هون همي بخير هاتن ريزي فيديو سيزدمين يا كردي خانه اكاديميه في ريزي سيمينار خود در هنر آرام دلدار میوانه میه اما سر چکرنا فیلم کی و پیواجویا ویا د سینما کردی د صحبت کی بکن بریوزی پاوای کی کورتا صاحب کی باسا آرام دلدار بکم آرام دلدار کیش کیه چاوا دز به سینما یکر آرام دلدار اصلی خوش باتمانه یه از بات عمري ويناك برا درنك بغدي نعم بس سینماگر شانوگر در هنر و سناریسته شانو انا که اکتیف لیست yani bence stand up ekibi hey naha sekiniye le berweji kare sinema yani kare sinema etki peşi listvaniye despeki peşi derbasi peş kameraya buye çem filme gütet listinin az hazım ona bejim pres Musa Adem Başaran zor bir karar o kaç gün sürecek Van filmanat lisi pişi derbasi piş kameraya buye pişti ki derbasi piş kameraya derheneri o alikariya derheneriye kiriye de çekina bername Kürt idol ji girti o hen Kürt filmi nüy henin yek dosya çar penç ne olsa penç Kürt filmi henin navnişan si halat girtin halata filmin Kürt ya beşa heri baş ya film festivala filman ya İstanbul'e و خلاطه فیلم هری باشیا جوریا فستیوال فیلم ترکیه سیتلیه و خلاطه فیلم هری باشیا فستیوال فیلمانیا ایرانج رسندیم فیلم وینیدن حاضریک بو درنگ ماین 2018 درکتیه دا 2015 بنفش 2009 و تخوبن نپنیجی 2010 ده هاتی چیکرن ام تو سلام که بدو كيف من نقطه يهم فيديو هاي ام جي اول ميفاني فيدري مخيراتن كيف خوش متنناشتن كلك سباس كام دس بيب كني خو بله وگاوس پرسایه کم بکم موسج آزمونا لیستگوانیه دما که درباسی پیش کامرای بو مثلا تبکه که باندوره که دما که د چیکنا فیلم کی جدی یاد سناریو جدی باندوره که اف جبر kamerayı derbas piş kamera bu ne demek ki te senaryo hildi bijer yani işte listvana hildi bijer bandora ke çavaled yani bandora ke ereni neyni bir çavay murov dikare benirxine يعني انها شو من البطمانه دس بس ليستكفاني كربو يعني كاري شانوي ليسي دا شو يعني كس وشاخيل بطمان اساس بطمانه ابتدي بش 1000 كشرداري كتن دستي كردا دا فستيفال جالك مازن تشيكرن وكي جوان حاجو هات بطمانه وجالك فستيفال هنرمند سينماگر يلماز güney sinema salonu hat avakrin بطمان بروجوي اليفا دوان سالا دا جالك اكتيف يعني كومي مين بتشوك جي هبون ما شخورا كوم افات كرد ليسيدا كوم مدا مثلا اردال قايا هبوك ما مستيمه بو چاخي الان جوان ويغا مثلا سيغوانك جالك باشه هاورا ما كوسا كوميكي شانو افاكر بو جور من بشتيكو فيلم كردي من بطمانه سينما salonu تماشاكر من خاص دي از تاني سينما بكم يعني 2003 بيفهم دغ از السينما بكم جلي بشخا من زانيگه كاركر مارمارا 2008 دا هجا كوازده چما زانيگه فيلم بريس هات من دور در ليست هم ليستگوانيا سينما يوصد سبيكر وهم جي مشخوره كرتا فيلم هما بيشتي بريس سالا كيدن 2009 من كرتا فيلم خو يكم كشان يعني افد با افانتاج كي جلك باش مرو از مثلا بسيكولوجيا ليستگوانا باشتر فهم دكيم كو يعني يا راسي ان شاء الله بسيكولوجيا وانا كام يعني ان شاء الله هجم باشتر بنجبروي يعني شي بسيكولوجيا ليستگوانا از وصاش خورات بيجم يعني از چوار راحت بم دمكي الهمبري مش از وكي وصاني زيكي واد بم قاكو فيلم مهفرا دكشينن جبروي هم رو هم پشت کامره هم البيشوي ايش بك كار بك يعني افانتاج وي هنا البت يعني او شو دمك دهل بجارتنا ليستگوانا جده باندوره دك مثلا avakırna قاسته جده يعني افاكرنا كاستي يا فيك مثلا از بكش بزاركات يا خوفا هم ادبيات كردي هم ليستگوان وشانو كردا وفيلم كردا تعقيب كمان وكي حسكريه في دريمه جبروي مثلا ها حمول استقبال كردا يا من فيلم يوان تماشا كريه يا زوان ناس دكم يك بيك يا متكليك بحفره دانتي يا مبقارك بحفره كريه جبروي قفقاز دس فيلم كي دكم او حوزه مازن ياز استقبال كردا قنبل باكور
هم بيجي برانية ما منازدكن قبل تناز بكي تزاني كو رفلكسي وچنه او كار ببليزه ان كار ببليزه ياشي كيجان رولي دا كيجان كاركتر مسايته مروز زوتر پیدا كلي جانا هنك يشبو فيلما تدي شانو راحت يعني تشاور راحت الاستقفام بد كار هر رولي بليزه اما السينما دا او رول او كاست دبت تايبت بت الوي بدغاري اجبروا قبل كاز الاستقفانه كي يعني هم هر فيلم مداويجي يناف نشانجي و حاضرك بود رنگ ماینی از گله کی دم کی دریش از الاستقبال گریان يعني حتى حاضرك بود رنگ ماینی خاصة من يعول يكي متقبل يكي قلوبة وصا بشيشمان بد لي هذا كي من دركات بيشان من يكي ضعيف بتشوك وصا حال خوكتي لي او رحي تشيروكي اوي درخست ولي يعني او لي جرينكي براسي جانا زوري دم روج يعني çünkü cana kasten sinema yani الاستقبال السينما هرتم دناوا الاستقبال دا درناك بجارنا جبكو سينما يعني الاستقبال كرداجي كيمن يعني يكوب دبار خوب سينما دبار خوب الاستقبالي دكه وكردي دكه باركم بيستحب هنا ياتنا يعني وجي شان باجاري آمدي وكيدن الاستقبال كرد حمو كارن دي دكن وياجي دمكي كرنا وكي مثلا شانشين يعني كارن دي دكن براوي كاري دكن جبروي دبي مرف باش ليكورين بكاني يعني شو يم أنا كم لسكا لجورا لسكفانا يا سانكي سبرسي باكي سبرسي تبكي الجوري خد بقهرين ماني الجوري خد برسواد لا راس يعني دبي مصافح كريم تبرس في بدش خوان برسا ديجي بس دمك أو فكرة سيناريو يكي تيتا وتبرياري دي تمام سيناريو خو تدني في سنيانج بيجن سيناريو يكشتر هات تمام كنت دستينه حتى أو كيشانا وي حتى بيجي تمام أزي بكشنت دربش قمرة او اصلا وی چوانن او ایشا وی تدیوک ایشا زاینه yani o bejin çava çedir yani خده اگر پره هبه زود زی لما پرتنه و سانجی و زح دوام بکن yani ایمن مثلا چروکا ناو نشان از درابیجم مثلا یاجی ناو نشان 2010 دا ما فيديو کی دکشاند تجبو داناسین آمده اجی اسیستان بوم الودری وصا الريبري كي مهبو كنان ماموستا كنان الريبري ما بو آمد نشاني مدا هم آمدي بو هم كردي جنزاني هم تشيروكا خود ساج مراد قوت يعني دقوش تر چمام كردي نزانن يعجبك او اسيميلاسيون بوليتيكاي بحثا رفش آمد يذكر يعني رفش سالين تشيلي سي چوا كردي ناف آمد دا فاتساندنه دست دولتي بحثا وان تشيروكي خود كر يعني ودبر هات ام چو سر دريه مرديني گونده هری نزدیک دیاربکر نشاده گو سال هفته و ششاده زلوی گوندی ما مستبون لیگو از حتی دست به زلوی گوندی گریام yani mev gund پیدا ندکر yani ناوی رسمیت دا بیا باغ var لیوی چاخه کسین زنی ناوی باغ واره دگو گوند ناوی گوند کابه بو دگو از هاتم بو ماموستا آمده از زلوی گوندی دگرم کس نزانه ملیتیم نزانه کس نزانه دردون نزانه کس نزانه وصا از هنديك ما بو من كاري دس بكاري خوب كرا يعني وقت منها بمثلا حتى وين روجه من نديتا ازيديش كاري من دستمي بشويه وداويه داوي گوندي خالتكا ودرت كبي يعني كابي وگوندي هري نزيك ديار بكر وباتي تكاري بتش يعني دغاز اوقاز گوندي كي نزيك ديار بكر شبكو نافي بيا تركي كسين زاني ازبي گوندي گريام اف چيروك 2000 daha da hatsرم اف چيروك مثلا اريد بيرامي دابو وك انكدوتك يعني her tim mesela tücari fikra ve film nekir bu yani. Ama çırık ki hoş yani. Yani tilnava gundi xaltka xad geri tenzani kudre. Ev çırık bana mı da bu yani. Dem derbastı be, sal derbastı ben çırık yani tüp hini sinemaya dibi yani. Mesela hatta ve sala 2022 19 pardon. 2019 yani 2018 من نكاري از بيجم از فيلمكي صالن 1985 درباس بكار بن بكشين ما نكار او برسك السنه هذا باش خدت هيش او ما تشناد فكري لي بيشت دمكي وصا از من حاضرك بود هناك باينه تشيكر لغوري دري من مثلا فيلمكي خوش بو لعلاقاكي الفيستيفال هذا زاد نديت اجي كتم لغرينا فيلما يعني متشروكك ديني بيساندبو متشروكك ديني بيساندبو باشي دميرا اف نامشان دي ساعات البردستيمن يعني متقول عايز تشيروكي وصا بكشينم بلا هم جواك زو قبول بك يعني دردي هر كسيبه يعني شالي تماشافان اجي علاقه كي مازم بالسينه هم جي شالي فيستيفال اجي بلا بالكش يعني مقول ها فيلم نامشان بكشينم ام كم مليون كرت هبن دردي ما حمويه
نافي قندمه حمي هات يقارد ناس مثلا بله وكي راسته. بيجي كي فيلم تماشا بك بيجي حمو كرت كارن فيلم تماشا بكن و امباتي دكارن جبر في تشيروكي بسين جبر ما او تشيروك ترخص ديسا از باشي مقول دفي از دتاين تشيروكي وصبك خونا هات بيرامن من زاني كا دتاي تشهنا از كتم بايوي ما مستي منافي ويش بير كربو تشيروكا تاني ما بود عقله مدا باشي از چوم گریان من او کسیک و دنمی از بیشم علی کاریم کردم یک او دیتن گوت یا ماموسک وصاحبو و نشانه مدا قولا ماموسک کنانه تمام گو کال کدریه فلان گوتن ولا تلفنا يجمرا پیدا کرن و ما از گریام قولا از انقره ما عملیات دامه يعني عملیات کی ریسکی بوج براستی و گو که اگر از در کردم و اگر باش بیم از تلتبگرم بیشتر 2 سال در باس بو باش بو تلفوني مكر حط آمده از چون بالي من جم وي بكي 2 ساعات ما صحبت كر حموش جانا خو جمرا فقوت جور من سيناريو كي نبيسان وده حضر ان هذا جي مثلا او تشيروك شارداريا بطماني الكاردا بو من مكشانت للنيفيدا ما و باش ديسا من دبجه برنادا 2022 كده جار كده مكشان بصب تشيكي بيفاجوين بصب دريج و تشتين سريمروف يعني هر تشت وصل در حال ها بيفاجوين ديش شويه تكنيكيا متقارن بحسب كن لي هناك تشيروك وصل دايما دريج ترى تين يعني بله راستش خو یا تشکو متخصص بگوت انا او دماکو سناریو يجي بردسته مثلا تلي بنره أري. فما بهت على سر ناف نشانه باش بتقول هند تشدني سر ناف نشانه زبيش مو جوز نها بپرسم پشتی فیلم در دکوو پیو او ادی لگرین اوی یا گل فستیوالا دگر یا جی نشاندان اویش برکو سینمای کردی سینمای که آلترناتیفه yani سینمای که سربخوی تو هزک ابوریل پشتاوی تونهی هم دزانن تره به آلیکاریا فونن yani dezgehên Avrupa'nın ya jî bêjin şaredarî ya jî bêjin aneka komara sinemayê heya Roşata navî. Wî awayî lê dema ku tu filmê xwe mesela te imkanê xwe filma kişand û pêv te şaredar ya Batmanê heta ciyekî alîkarî da piştî vê ew lêgerîna wê ya şandina festîvala ya da çûna tenî festîvala ew jî êdî dibe pirs kirik. Mesela ew pêvajo çawa dimeşe. يعني من فيلم كشان مثلا دي نها تلد نريد تبقى جوا تو فيلم دكشين تبيجو زحف فيلم كي خوش كشان ديا فلان نوصا يعني شش ما هاد مونتاج دما مقول فيلم تشتك جدارنا كذا بسيكولوجيا مش خراب بو يعني مدقها ما يك تشتكي بتشكي بدي ازي فيلم بحمو بدمي يعني بلا جما خلاص ببا يعني وصل حقيقة مدقو فيلم نبويا تشي نبويا يعني لي باش دي حوالي مونتاج ارهانرز براسي مونتاج دا جالك تشكي كشبركو دما كشاندنا فيلم دا عربا ما قزاكر عربا خراب وجاركي يعني از بيش ما تشارج قطع ما بكشينن ما دروج نيف كشاند جبركو عربا ما خرابو من سحنيكو الدلي ماذا ما يكحب جينك شاندن يعني جبرو وصل نيفو اجا اردا ارهان دوان ديمانكو دست ماذا تبلي هافكر تشتكي دي درخست يعني مجبوط تشتكي ديك شاند بو اوي لور زيدكر وبتشكي او داهف يعني فيلم داهف حتى دمك دريجي از فيلم نباورم حتى مشان چند فيلمين فستيفالاج قبول نكر نبو يعني او بيفاجوجي هلبت مثلا ايكونوميا ويجي قالك جرانه بله وچند فستيفال شوندا ايدي ريف ابو يعني هناك السينما جران ديت فيلم قوا ديت وبرب بيش فاتشو يعني از بيجم من شان بو فستيفال اورديه اسچم دغو يعني الويدري هناك السينما جرين وكي تايفو برسلم والله هناك كسم دي هبون اوان قالكش فيلم حاسكر خلاص دانا فيلم جور ترانسفيري اسطنبول فيلم فيستيفالي بو يعني قبل اسطنبول فيلم فيستيفالي جي تشوف فيلمي هاري باش روستان يجي يكچار بلاف بو يعني فيلم نام نشان بيج فيلم كشاندبون فيلم يكمكو خوب خويدي پیشواچو خلات ستاندن و نسی خلات براسیج نزدیکی 16 بکی گرد لیکولیل سی خلات مدیتن لی دتکاره مثلا چی که ماسی هبن دتکاره لی زیاده بک مثلا لا نزدیکی باور کم 17 خلات ستاندن يعني اوجي خلاتين فستيفالين باش ستاندبون وقالك فستيفال داش جاريا ونابنتي ويجي قالك جاريا وفي فستيفال قالك برستيجي هات نيشاندان لأجي مثلا زدت فستيفال دا نجار يعني çünkü tam dama pandemi خلاص bu ekonomi tevlihe bu yani film disajit teraxo geriye yani پر باشش خود نکال سر یوتیوب اینو سه ما vega mavti YouTube rast بله یک تماشا نکب دکال سر یوتیوب هره والله تماشا بکه دیسه مثلا قناق دنیا سینمایه ده هری زیاده که سینماگرا değişine je قناق چیکه یا پرودکسیون یا پشت کو او
işte o amadekariya wan mesela ji bo sinemaya Kurdî me awayekî giştîn bêjin hem awayê giştî ji bo sinemaya Kurdî lê awayê lokal jî ji bo te derhêneriya te yani ji bo sinemaya te kum bêjin çawa dibe yani êşê wê çawanin zehmetiyê wê çawa ya jî xweşiya wê çawa em her timî basa pirzgirêka dikin lê em bêjin ew xweşiya wê çi mesela خوشی خوشی yani ya az daha mesela zahf tişta وصاج ازيورت كمان شخرت كما دراما تراجيدي يعني حاضريه وي وصاد بقى تشتكي دن فلان لقى دس بالسينما فيلم دكيم وسط ده يا دوج ما كان صارت شنو صار دينامينوت كان شخ فيلم كشادنا حتى احساس يعني او الصحه قبط كاميرا دس بكاميرتكي ناوقه زوره يعني لي او حاضريه بيت شخرا وصاد تشتا مازندكي ونزالم تشتكي فلان بيبان او بيشيا فيلم براستيج قالك زوره يعني يعني مرو جانا مرو خب خد دردات تشتكي اوجي هنا ل يعني زحمتي وراستيج من نزك عم بجانا يعني هر فيلم كشانديه باور كان نزيكي شش حفت مها ازوسا مال دا ناف جدا مامه يعني كو من كاريات دا كما درواج يعني مش بر ايكونومي وهم مش بر وصا يعني دينكي مازن سرت دمينه وتتني دميني يعني كس در دورة تنا ليبريا فيلم تلكيجان دري دخيد به تمام مشكلات سينما بدن ارتش تماما اللي روجك وفيلم دكشيني براستي كس تلفونه تبعك يعني او شيء برسكليك madem te basa ew kes deriver nake ev filmê git te kişandin yani pênc filmê te henin pênc kurte film henin wana te hemî bi bütçeya xwe ya jî bêjin te ji cihekî alîkarî wek fon ya jî bêjin sponsor wî awayî çêbûyî نا يعني مثلا بنفس ده هزار هذا موقف كشان يعني تشتكي تنابو تخو بين بنجي دسا عين وساب سبونسور ياب حوالا فلان كشان داجي دسا حوالا من الكاريا مكرن هذا كاميرا بكرانين باتمان يبون وشاخد دسا شارداريا باتماني قتنا بعربيه كده ابو ما فلان ام بيباد شون هاتن يعني وصل امكان بتشوك مكشاندنا ياجي حمو فيلم داجي در هنري من ديماني وكي سبونسور هات يعني بجنا خوستيكو قلم هري مازن بكي او به ايدن از بيجم در دوره هنا كي بنا سبونسور تشتم صاب بتشوك يعني وی آوایی چه بویه لید فیلم نام نشانه دا ما فونا کی کلتوری جنالانه ستاند بو از بیشم بودجه فیلم چهار به ما یک و نیوه مجبور ستان ایدن مبخواه تمام سری تمام کرد و گله کی اساس داویا فیلم داشی هنه گله انسانا وکی فانگوگو فانگوگو مفکر بو لورجی گله آلیکاری yani gelek insana alikari kiş bu filmi me ev tiş ceribant duy filmi da edin mesela hazrek bu direkt manji mı çekir bu usa li nav nişan piçeki hem bütçe ve hebu yani hendik li zani çam mesela bütçe hem derbeki de nay تنكاري تامش بو فيلم خرج بكي parça تي بلافتي نظام çavatي توي ekonomiye baş breva jinab yani بله شو بروجي حبكي وبرزغريكن وان هنا وكي ديج مثلا بيجن شو باسا او ناف ديشان كر تو بجالمبري مثلا بو سينما كردي قدام كم لبنان ايرو او برزغريك قدكشيني كو بيجن يعني فيلم ملك متراج دريج بركيمن جبركو او بودجتنا بيتر دخوازن كو كرت فيلم بكشينن اف جبو سينما كردي مروز كار تشوا شیروفه بکه yani beri mesela Türkiye film kişandın eğer te wezareta çande bütçe ki bistanda te filmi xod kari bikşanda naha bütçe ku wezareta çande bide sadi dehji nakeş bu filmi ki yani bütçen filmal Türkiye gelleki buhabune ve az xabejim ev buhabune ki ne rastej yani ev zede yani idi sinema kurdi imkan ne kutu çekiyen يعني تو إمكان نهشتنا çünkü fiyat أو قاس از بيجم وكي نتفليكس هش بي او از بيجم ديزني فلان كتنا بازار تركيا قابوك أوان كت أوان بياسة كشان جيك يعني قابوك أوان بيوانا أستا إقتصادي دا أوان داني يكو فيلم سربخو وفيلم كردي شدكن نكارج وانا رقاباتي بكاش بربي حمو حاليا شو سينما كردي تدرفت ان ايكونوميش بو كرد فيلم درجه بحثتكم يعني حما بيج الصفر يعني هاز بيجم فيلم كي انسان تشوت كار فيلم كي درج بكشنه يعني يعني جتي از بيجم كي علي كمال او الترناتيف ري بازين الترناتيف دي بينن دكشينن يعني دفيغر كاميرا تشكي الترناتيف بنره وكدي امكانك لينا ياجي
دوی وزارت چنده جبو سینمای کردی از بیشم کوتاه کی دینه کو سینمای کردی بکار به پیش بخواه یا جی فونن سر بخواه به آوا کرن جبو سینمای کردی لی حقیقتا فیلم کشاندن yani دی عقل مرف نگرد چما وسا بوهابویه yani. madem te ew fonên alternatif got bên ha mehek nebû li Amedê ew çalıştay weldakist û înisiyatîfa sînemagerên Kurd hatin bahevdû dixwazin xuya yanî tên bahevdû yekîtiyek çê dibû dixwazin tiştî nû bikin. Gelo dûr de hûn ser vêya qet fikirin ya jî projeyekî bûye awayê heye ku bêjin ji bo sînemaya Kurdî em ê bütçeyekê kom bikin û wê bütçeyê wek fon em ê bidin derhênerên Kurd yek dixwazin filmê xwe yani tişekî wisa çêbû wekû ji xwe zaten neka Festîvala Filman ya Amedê ku çîbû têdî ji bo beşên senaryoya xelat hat dayîn. Yani esas mesela eğer dedi 10 sal بقيومه حمو قادر هنرا كردي تشو ختمي وخرابو يا راستي نخو مثلا جلك سازين جلك باش هبو يعني وكاز بيجم ارام تيغران هبو جگر خوين هبو الودري اكاديمي جلك باش بون جلك سينما جر ورجي درچون يعني وكا كار سينما يدكن يعني او قبك او خراد به اواكنا براسيجي نكارك راحت يعني جبروي سينما نه وكي باش يدنا يعني آلی اکونومی و سکتوری که براستیج بوهای اره مرونه کار بیش از بیشم اینسیاتیوی که سینما کردی چه به او فون او چه بن یعنی ام ونزانن یعنی لی یا مهم او که ام اول یکی کی نخود عواب که وکی کوپراتیفی کی کولکتیفی کی تشتی که عواب کن ام بکار بن گوتنا خب هفرا بیشن یعنی هگر وصلنا به یعنی سینما کردی یک تو دمینی گوتنا که به کی تصحنا کرد به هگر هم بن یک او هاد بیرامه yani یک چنابه یک براستی چنابه اجاش بروی دوی گله کم داخواز خو بکنه یک داخواز خو سرکه ویگا مثلا ترسیامه یا هری مزن لهمبر سینما کردیال باکور ایدی در هنرین کرد بخوب خو فیلمین ترکی چدک yani dev sinema Kurdi berdeden evji tırsa gelek mazana idi Kurd filme ki Kurdi çedke piştiwe led nara çena das bir Türkiye ke o filmi xoy direjib Türkiye çedke idi berbet işte ki divaç ya işte Avrupa'yı filmin azbeji bu walati ki jan zamanı derbas ve bu walati çedke evji bu sinema Kurdi xarabiye ki matırse ki geleki zahmet yani jberweji dive geleke fonin serbxoy azbejim fonin sinema Kurdi çebin ویگا هودانن از بیم یکتیا سینماگران کرد روجاواجی هیا لباشورجی هیا ویگا وکی فیلم کمیسیونا باشور کردستان هیا اوجی گلک مثلا ایسال گلک بودجه کی باش وقتاندن جبو سینمای اف جبو سینما کردی براستی تشتن گلک باشن نظام هیا وجه کمیسیونا فیلم کردستانی ایسال تقریبا yani بحثات 2 milyon dolar دکن جبو سینما کردی وقتینن الأوروبا يجي أو بكيو إنسياتيفين سينما كردي بيكورن قد نبأ بخوازن محطبيتك أوابكن هم بري أسبيجم بوليتيقيا خويا الفيدري هم جيل هم بري قادن هنريين أوروبي إن تركيا وين ولات دي أم يد محطبيتك أوابكن كون بكاربن وفوني أوابكن هل بت زوجان كارن بيجم أو فونا وسينما يتشبه بلكن نبجيان لي هولداني ما ايش بوي يعني بقى شلون ام هاب سري خو بي هولداني بك ما قام حمو بهفرا بي هولداني بك قبل كم تشتكي بكاربن سينما كردي ساجي زيدتر هجماري وان يفيلم زيد بكنيا يعني مروف ذكر تقول قال لك فيلمين بيش فيلمين كردي دسبت كندور درباسي فيلمين عم بيجن تركي يعني جيب دما دچن ولاتين دن غورا زماني وان سينما وان دكن مروف ذكر بياسيه غريب مثلا بيجن بياسيه سينما كردي توني يعني جبركو ام كرد الچار ولات هاتن بلاف كرن بيتر مثلا كرد مني باكور بيتر لسر سينما تركي درن يعني جي باشول سر يا سر سينما عربا درن يعني جي روجافا ديس فما شكلي روشلات سر سينما فارسا درن كو او ادي تربونا خو دخوازن جور بسن دخوازن جويدريس خو zaten خو تير دكن جبروي او بيدويا وان بالسينما كردي تني قالوا دبك جبر ويا ادي مثلا تجي بيت وقت بينش فيلم كشاندي تي بكشين ادي كو بلافنا او فيلم بقصيد دلت راحت نكي تدف جبرت
filmekî yani bêjim Evet. zimanekî din bikin. Yani ha mesela tu filmeki dikşeni bütçekili xarj dike divet ev bütçe vegere. Bele. Yani ev jî çiye divet salonê sinemaya da be nişanda. Yani Türkiye salonê sinemaya da nayê nişanda. Ev çûş xwe. Te herî başûr eger zimanê te kurmancî be li wê derê ama bêje sedî pêncî tu nikarî bigîjî civaka wê derê yani. Alfabe şev cuda ye, zarava şev cuda ne. Problemin gelekî mezin hene ku sinema Kurdî ji nava salonê sinemaya da belav bibe. Ev problemekî gelek ciddi ye. Yani şu hat filmekî zazakî çekî qet nikarî belav kiyen. Bele. Yani ancak sinema Kurdî bir şeklekî dijital bê ve kez bêjim em em gelek filmin dünyayê temaşa dikin zimanê biyanî bi jêrnivîsa xwe em dikarin temaşa bikin. Yani sinema Kurdî ancak dikare bi rêya dijitalê ve ew problemên sînora hem sînorên zimanî, alfabeyî her tiştî bikarbin bi rêya dijital da yani kî kişan zimanî bizan be bi nivîsa wê ya ji dublaja wê filmê dikare ji xwe re temaşa bike. Ev jî herî rehet dijitalê daye. Wekî din niha salonê yani kutîsa ku ez zanim li başûrê Kurdistanê jî salonên sinemayê ne destê şirketên Kurdî danin yani. Yek ya Lübnanî ye, yek jî ya ez bêjim Bexdayê şirketên cuda ne. Yani tu nikarî filmekî Kurdî li başûr seranser ez bêjim bêxî vizyonê da jî. Ki şansê me tenê li wir heye û li Rojava jî hinek salon tê ava kirin. Tê rewşa ekonomiyê ewa dira jî gelekî tevlî hebe. Li Bakur ji xwe yani bawer nakim tu deh salona jî peyda bikî yani. Bele. Ew ji ber wê ew reqabetekî gelekî zor e. Li bekî bi xêra dijitalê em dikarin wisa temaşevanên sinema Kurdî pir bikin yani. Ev ihtimal heye û hêvî dikim de çê bijî. Bele. Şu edî em bêjin jiyan hemî li gora dijitalê dizayn dibe edî kêm kes diçin salona edî li ser Netflix'e bendenen ve kengî derkeve bir avayı içi dibe. Em Kurt de hemî qada de dereng mayîne birastî jî. De qada sinemaya jî bir avayı. Mesela yani veya berça bigirin festivalê filman yek tên kirin mesela bêjin Amedê tê kirin festivala filmayan duhokê prestîja wê zêde li gor hem sinemaya Kurdî hem jiya cîhanê û wekî din li Rojava jî festival çêdibe. Mesela ku ew festival zêde bibin. Ku bêjin ew filmana hem bikin kesên ku sinemaya hez dikin nav vê qadê denin û filmekî bên wê dirê xelatên mezin biçûk ferq nake xelat bên dayîn. Bir awayî wê hebekî piyase geştir nebe li gora. Erê ema ew ten lingekî çekirina filmane. Yani ew cî ku nîşandana filmane. Tu karî wê dirê geş bikî, xweş bikî, bazarekî ava bikî. Ya mühim ev ciyê ku tu bikarî film bikişênî. Ew tune. Yani festival heye ama film tune tu bişînî festivalê. Yani ya mesela giring divê mesela kişandina filma derxin pêş. Festival jî dikin ku dema festivalê de em bêjin filmê te derket ji hêla em bêjin hem ji hêla belkî ji hêla aborî vê te têr nebile em bêjin hêla manewî vê te têr dibe yani filmê te diçe festivala filman ya duhok yani ji te ya Amedê ji bo Kurdekî başûr ku tê vê de ji bo Kurdekî Bakur ku diçî wê dirê tiştekî xweş yani kêfxweşiyekê. Teqet film nekşandine lema de maneviyat. Zeh terim Dikî ku te kêfxweş bibe yani ew Em fazla edici aliye maddiyat evet terim. Maneviyat idi. Yani eko kurta filma dikşenin tamam. Hakikaten em xeyra xwe dikşenin yani sahi havalara li eko filmin direj mesela şu filmin direj û reze filmin. Dua dera da gava edi brasti tane maneviyat terenak yani. Deh festival gayz da kişi bez çabuk yedi kişinin yani. Peki veya bêjin edî li cîhanê bêjin herkes belî herkesî telefona keyin. Dikarin filman bikişin û de cîhanê edê û filmê ku telefonê tên kişandin jî berbelav dibin. û yani telefoneke ku ne bêjin bütçeke o qas zêde jî xwaze. Yani ji bêjin bi tişên alternatîv edî bêjin hişê çêkirî ayî derketî û dikare stûdyoyên gelekî mezin jî. Gelo bütçeya veya û bütçeya ku bêjim awayê fîzîkî nezî hevdû yani jî çi qasî derfet didim yani ola cîhana dijital em dikarbînin. Yani ev mesele şa çekiri belki biçek hene tiştar hatır bike sinemaya da yecbo kurda yani ez prodüksiyonun gelek mazın ne havce bir tutkari ve atmosfera var ki le tubiki yani haz serve fikrime deve emrein alternatif peyda bikin mecburine yani emri karın vekili gori piyasa Türkiye ya piyasa Araba filma çekin yani ne piyasa Araba
يعني چند مليون هنا او 23 ولات هنا باكي 500 مليون انسان هنا يعني او بازارك قالك مازن انا سينما قالك سوريا يجي عرب يجي عراقي فيلم كي دكشنا او حتابي حمو بازار عرباتك بله يعني او قالك بازارك مازن يا تلفزيون بكاربي كيش خوان صالن داوي سينما عرب يجي قالك تشتين باش دكن يعني وفونن قالك باش دن وفيلم قالك سركفتيجي تشيدكن اللي اما بازار اما مثلا يعني يعني دفيت تماشاوان زياده بن يعني فيلم تركيبه فيزيوني كيمي 100,000 انسان قالك اللي تماشا بكن تبكار بفيلم دي تشيبكي هري كيم يعني لي دي ساجي از نكو بيهيفيما دفيم تشيكن وبازارج افابكن قنا بد الرياض ديجيتال ده الرياض فيزيكي ده بصب باوريا من تونه زياده او صالون او درفت شوكي او صالون دي وقت قلت يعني دي كيم دبن يعني اليوفا لي ديجيتال دستي مدايا ام تكارن تشيبكن او هيز جي هي از باوركن يعني هيفيه من دود علي ديجيتال ده هي راستي وفيلم كرداجي براسي علاقات بينن يعني نكون عابين يعني بله ناس يعني تاخص بس زور الزحمتيه كيشاندنا فيلم او سينما كردي كر جبو كيس يقولوا بيجن بخواز فيلم كي بكشينا بدل هنا لك جواني كي بيجن ده عمري تاني قدامك فيلم بنفس كشانت اري شو بيش نيارتش بون هي تدبيجن نكشين المال اخرون نيات جاب از جان بيجم دم اجي بري وكي وابوم يا دمها دمه بري اجي وكي وابوم يعني جهان من قدنا هاتي قهت يعني دم بريا بعض الصالة جي من فيلم دكشان عين زحمتي بوج يعني أنا هذاني بروبلما يعني جانا وصلت هناك فيجا أزبيج من فيلم خوي بنجامين كيشانت لكن نزيكي هفده هجده فيلم هذا جميل استيا لأنها أو درفتي متشينه بو كازبير أكيد متشي بيو جواني يكون نو دس بالسينما يمكن ورن أم هفرا إيش بكن يعني أو درفت كم تشيبون كم كذا دستمه يجي من نكاري بردسته يجي ستا درهنركي بيشيا خدا إيش بكم البردستوان هين بيقول أري كار التلفزيون مكرية كار تشتدي تشدبون أو تشتبه بعض بحث أو ديسيبلينا سينما يدكم دن أف تشتبك نهاتن يعني أنا هجرنا زبيشم يكو نودس بيد كن دخازن زبيشم ستة بك ستة كنجة يعني بين الصلاة نكار فيلم كشن يعني أف نكاري تشتكي كلي هلبت فيجا مثلا ود كم خبطة السينما يدجي مالي ميزان در هنري كرد حمو جدناوا كولكتيف هذا دركتني يا حموش مزبطة السينما يدر كتبون يا جي اسبيجم جگر خوينه آرام تجرانه يعني السينما يا راستي يا حري باش يكو جبو جوانا اسبيجم يكو نو دسبيتكن دناوا كوميكي كوبراتيفكي كولكتيفكي ده بهفرا بصب من بحفرة كاره كيمكه لي تبيش از بسري خوبم تناسري خوبم هرم فيلم بكشينم جبو دسبيكي اف خوب بامكانه وجبو سينما كردي جتوني كاري صا يي وقت مغوتي يكو سر خود منيجي مجبور دست به زمانه جديد كن يعني جهان جديد كن لي حموس نوا کوپراتیف و کولکتیف هذا افكار خوشتر دلالتر تشدبه جبروي تفسير من اوكو كومن وان هبن حوالی وان هبن هفرا خارج خستم بكن هفرا ايش بكن اليكاريا هف بكن فلان تشتي وصا فيلمين دسبكي براسي جو صدرتين يعني بله تذكر ور كرتاسي باسا او افاكرنا انسياتيفا سينما كردي بسينما جرين كردي او فكر تشاوا دركت انا كا اماده كاريوينكم بيجن لا امده شو تشبو و امي وان سالم بري قيومه بينه مثلا 2009 بيشتي حتى 2000 كو تدي دي 4 قيوم هاتنه وسعري حتى و دمكو گەشت بوو مەسەلە و پیاسەیە خۆشە بوو گەشت بوو گەر لە کەسێن کولوێ دە سینەمایە جی دەگرتن و کارێن باش دکردن پشتی وێ بزانتاتن ئەو 10 ساڵێ وەندا هەیە هەر ئەوەی دیرۆکە کوردێ باکوورد 10 ساڵێن وەندا هەیە مەسەلە يعني از sana بين نواندا يعني مثلا قال لك كوميسانو تشيبون وەندا درفتين او كيم تشيبون يعني درفتين باشتر هبون درفتين كيمتر جي كارين باشتر تشيبون يعني لي مثلا خباطه السينمائي يا كوبراتيف يجي كولكتيف السينمائي يعني باركم حمو سينما جرين كردي شغل سيرفي دردوان هاو كم چما يكتيك سينما كرديتونه چما مهف نازناكن چما مهف رعيشناكن چما تكليمه وصب بلا ولا وچما تمثيليه السينما كردي امن كارن جيكي پیدا بكن جبروي كملا سينما يا روشتا نافين
سواء اركك دا بيشيا خوش بركو وظيفه از بيجم كوماليج او كو سينما كردي پیش بخه ریوک یا جتیستی بکه بویم بسته کاملی اف اشتا پیشه خو و ما گازی نزدیک 150 سینماگر کر نزدیک 100 کس هاتن یدی در فتوان چنه ولی اما بجه همو یکو ما تلفونی وان کریاج ما بتکری دانیه هر کس به ارینی نزدیک بویه و هاتیه و تبلی بویه یکو نهاتیش بر در فت خو نهاتنه يعني انها مگو حتى ایلونه داویا ایلونه و کی اینسیاتیف ام دوام بکن داویا ایلونه شوندا ایدی گلکه çünkü اینسیاتیف از بیشم یکو اندام اینسیاتیف و سواک برپرسیاری کی خو هیڅ نکن اینسیاتیفش خود دمشه یعنی لام خوازن ایدی وکی رسمیت کی به کوپراتیف به هر اندام خو ایدی و پرچه کی هیڅ بکه و بو به کاری خبات بکه و ام بکاربن پروژن هاف پار اواب کن وکی از بیشم gelek proje hene ku karib hevra çebiki peş bu peşxistana senaryoyun Kurdiye bu arşiv kirna sinema Kurdi tiştinusa yani qanabe em hemu qawata xobna hev helbet ew fonên mazin belki em nikarbin peyda bikin ya jî em rê peyda nekin lê qetna be em dikarin enerjiyekî baş ava bikin ji bo pêşketina sinema Kurdî û bi rastî jî herkes her heval jî dilxwazin û karîwan hene projewan hene hema ew kontak ew tekîl ew enerjî derkeve ez bawer kim em ê zûtir jî vaişa pêş bixin mesela ew tedî çend salên berê tedî artoklu zanîgeh artoklu ve bu filan bêvan ew demin edebiyata Kurdî belki tebîra ew hemiya çawa geş bû çawa xwe vehat ez bawer kim hunera Kurdî wisa yani derfetek bibîne zû geş dibe yani em hêvî dikin qene ev yani pêvajiyekî baş bi hereke şer û meselên dî nebin ew ji bo Kurda jî ji bo hunera Kurdî jî qene be em bikarbin ser berdewamiya vaişa bikin yani çünkü her tişt dixetimîne yani baş ev inisiyatifên vê awayî jî ji xwe rêya pêşveçûnê ji bo kar û xebat vedikin herî dawî tu dixwaze tiştî ku tu lê zêde bikin yani pirs pirim dikarin dirêj bikin belki mêvan jî pirs bikin hevalê yani mêvan temaşevanê xwe jî pirsa bisînin tu dixwaze berê ki em ji wan bipirsin tişkî te ji bîra kir ya jî tu dixwaze lê zêde bike hey gerek na spas li belki pirsa van xeber bidin wêka kesek pirs henê gelo kesek dixwaze serçawa راستی جالم دارم جلال سیبانی پونج و در فتام چه گوش فیلمی تماشا بکن تایید جنام دیشان گله کیم بالاmış kişan bana insan acı gele kişan alakayı mezun ciddi o problemler bu tedi diskadın o bahs kır mesela dijital insan hayvanş filmi kurdi çevre karı temaşa ke derinler nazike liskana nazike ama o problem bir rengi hele az bavarım kare ki te pêşniyar kiribû ji bo wekevê bankaya lîstikwana û derhêna ya jî tukar bi behsa wê derfetê jî insan baş. Yani anha berik valla yani nizîkî sala kunî ve zehftir belki 2 sala jî min malperekî me dixwastem çê bikin malperekî ku lîstikvanên Kurda yek Kurdî zanin hemûya min wê derê top bikin vêga em ew xebat wekî komeleya sînemayê em devam dikin malper jî vebû hinek kemazî hene me şan revîzê niha hedef heme heye ku em hemû lîstikvanên Kurd li wê derê wekî fotoğrafê wan vîdyoyê wan şorîlê wan tekiliyê wan li wir qeyd bikin li ne wekî ajansekî ne wekî menajertiyekî tenê dataya veriya lîstikvanê Kurda bidin hev yek û film bikişîne bikaribe xwe bigîjîne hemû lîstikvanên Kurdî me lîsteyê wan derxistine hinek nêzîkî 30-40 kes me fotoğrafê wan jî kişandin ew xebat jî bi rastî ji bo min gelekî mühim bû çünkü ez anha ji bo filmekî wek direktörî kast dikim yani hinek lîstikvan hene yek fotoğrafê wî tune ne tu derî agahî tune tekîlî tune nav tune yani lîstikvanên wisa baş hene ez bêjim rojhilat li rojhilatê film kişandine 2 kurte film 3 kurte film wan hene lê yani gelekî başin yani hem aliye fiziki ve hem lîstikvanê gerek baş li tu ne nav ne qeyd fotoğraf yani lîstikvanekî heta min fotoğrafı peyda kir can navê film keviye Soraniye ya Kurdiye ya jî alfabe İngilizce nivîsane navê xwe yani heta tu lîstikvanê dibînî yani bi rastî jî kedekî gelek mezin e ji ber wê ew proje qeydkirina lîstikvana jî yani van demên hema hindik maye ku em êdî wê biqedînin û tomar bikin yani kesa ji bo bawer kim ew ji bo hemû sînemageriyê ku dixwaze film bikişîne
اوی به پرکی نابرا لیسیگوان و در هنر دا وکی اوجی وکی کاری کی روش سینما کاملا سینما روشات نویش بو بيشين يعني جبو بيش كتران سينما كردي ببات تشتكي يعني ام اساس قابكو فبوش ام شركه سيج داخواز دكن در دراما الاستيفان هبن بيشنيار بكن خلبر قيد بكن فلان او كاركيو صحيح يعني عندك معي